Pendwa katika Kristo, tunashukuru kukaribisha kwenye shauri fupi ambalo tumeliandaa. Ni shauri fupi, na shauri fupi hili linasema tujitahidi kuwa na jina njema, ama tujitahidi kuwa na sifa nzuri. Ni amana sana mtu anapojulikana mwenye tabia nzuri. Na tunapoanza fundisho hili, tuombe Mungu. Baba wetu mwema, tunakuja mbele zako kulibariki jina lako takatifu, kwa sababu wewe ni mwema kwetu siku zote. Tunaomba utusaidie sana kubadili tabia yetu, kubadili mwenendo wetu, ili iwe mwenendo unaofaa. Tujulikane vizuri kwa nguvu na uwezo wako, ili tuwe wanaofaa hapa duniani, na unapokuja katika utukufu wako tuwe na uzima wa milele. Roho wako atuongoze katika shauri hili ambalo tunajifunza pamoja na huyu msikilizaji. Mapenzi yako pekee tuomba atendeke kwa jina tukufu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Basi tunashukuru sana kukaribisha kwenye fundisho hili. Tunasema jitahidi kuwa na jina njema ama sifa nzuri. Kwa nini tuwe na jina njema? Kuwa na jina njema yamaanisha nini? Je, kwa nini vile tuharibu jina za wenzetu? Haya ni maswali matatu ambayo yanatutanguliza katika fundisho letu. Tutasoma Methali 22 kwa shairi la kwanza. Methali 22 kwa shairi la kwanza imeandikwa: heri kuchagua jina njema kuliko mali nyingi. Heri kuchagua jina njema kuliko mali nyingi. Kitu cha maana katika maisha ni kuwa na sifa njema, kujulikana mtu mzuri, kujulikana mwenye tabia inayofaa. Tusiwe na tabia mbaya sana. Kila mtu anajua tabia nzuri ni ipi na tabia mbaya ni ya wapi, lakini tuchague tabia nzuri sana. Tujulikane kwenye mitaa tunapokuwa na tabia inayofaa. Watu wanapoenda mbali na jamaa zao, wanaonesha huko tabia mbaya sana ya ukahaba, ya uongo, ya unyanyasaji, lakini wanapokuwa nyumbani wanajulikana watakatifu. Lakini hakuna kile kinachovichama machoni pa Mungu. Mungu anaona yote. Ndiyo maana natuonya tuchague jina njema. Tuchague jina njema kama hiyo ya Yesu Kristo. Wanaposema jina njema, sio kwamba tupewe jina, sio kwamba ni jina hizi ambazo tulipewa na wazazi, jina ya ubatizo, jina ya shamaa, jina ya kuzaliwa nayo, sivyo. Lakini mwenendo wetu ambao tunaushenga kila siku katika maisha yetu. Na tabia gani? Unajulikana namna gani? Wewe ni mwema machoni pa Mungu na machoni pa watu? Tunaalikwa tuwe na jina njema, kwa sababu ni ya maana sana kuliko hata utajiri. Utajiri unaweza malizika, lakini jina la mtu halimaliziki. Ukiwa yule ambaye alikuwa akitenda vizuri, umeandika, na watakuwa tu wakikukumbuka kila siku. Kwa nini kuchagua jina njema? Kwa nini kuwa na sifa njema? Tunaposoma Mhubiri sura yake ni ya 7 shairi la kwanza. Mhubiri 7 shairi la kwanza nasema:
Jina nzuri ni jema kuliko marashi ya damani. Jina nzuri ni jema kuliko marashi ya damani. Marashi ni manukato, kitu kenye harufu nzuri ambacho unaweza ukakiweka mwilini, kwenye mwili ama katika nguo ili kilete harufu nzuri. Lakini harufu hii ni ya muda. Lakini tabia, jina lako ni la kila siku. Marasi ya damani yanamalizika, lakini jina lako linabaki katika mioyo ya watu. Uliwatendea vizuri, uliwatendea mazuri, yanabaki katika mioyo. Uliwatendea mabaya, yanabaki katika mioyo. Wengine watakubariki, wengine watakutupia matusi kulingana na jina ambalo wewe unalo. Na kitu kingine cha maana sana, tusiwe na tabia ya kuharibu jina za wenzetu, singizia wenzetu, kutunga jambo mbaya ambalo wenzetu hawakulifanya ili tuharibu jina zao, tuwashambulie ama tuharibishie kazi ama tuharibishie hata nyumba zao. Nimeona hata wale ambao waliharibu nyumba ya wenzao kwa wivu, wanapoanza kutunga kwamba huyu mke wako ni mwasherati, lakini si mwasherati, ni mwaminifu. Wanaanza kutunga jina mbaya kwake sababu ya wivu. Hiyo ni tabia ambazo tuziache katika maisha. Sisi wa Kristo wa Mungu, sisi ambao tunajiandaa kumlaki Yesu Kristo anapokuja katika utukufu, tusiwe na tabia kama hizi. Tuwe na jina nzuri, watu wawepo, watu wasipokuwa karibu nasi, tuwe na jina nzuri ama tabia inayofaa, uaminifu, wa haki na kadhalika. Mungu atusaidie sana na tubariki katika jina tukufu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Tuombe. Baba wetu mwema, tunashukuru kwa fundisho hili ambalo tumelisoma, na tunaomba ubadili wale ambao wana tabia mbaya ya kuharibu jina za wenzao. Ubadili wale ambao wana tabia mbaya, jina mbaya, lakini wawe na jina nzuri Yesu inayokufanana, ili hapa duniani wajulikane vizuri, na unapokuja katika utukufu tuwe na uzima wa milele. Utubariki sote. Tunaomba hayo, mapenzi yako pekee atendeke katika jina tukufu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Tunakushukuru kwa mwaminifu unaposikiliza jumbe ambazo tunazitoa kwenye channel yetu Kuna Tumaini TV. Na tunakualika, ikiwa mara yako ya kwanza kufata jumbe hili, upate kujiandikisha mahali wanaandika abone ama subscribe, ili uwe ukipata fundisho zetu kwa muda unaofaa na upate kubarikiwa pamoja nasi kwa muda unaofaa. Mungu akubariki sana. Tunakutakia baraka tele za Mwenyezi Mungu katika jina tukufu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina.